Ye, nang cho chị mày. Chẳng sinh yang udang, cho mama lali cái mày. Mình chỉ udang, sinh mà bản chú rồi đâu, chọn một lô đâu. Tôi latihan sama Rana. Kok sih loh tangan. Wih, latihan apa sih? Latihan tinju sama đó chị. Hobi chẳng dọc là cái tinju kan. Wih, janganlah hobi tinju chứ nak. Oh, benar. Ngomong-ngomong, tinju itu apa? Kan perlengkapnya. Perlengkap apa sih maksudnya? Perlengkap tinju nih. Yang perlengkap tinju, sayangnya sama apa-apa. Yang pas di pertanding tuh paling-paling mau sarung kan ah. Wah, masa nggak sarung kan? Sarung janganlah. Yang baju gitu, tuh nang latihan malu. Oh gitu. Oh nah, jangan punya mak sarung cenah. Nah, mana mak lu? Oh nah. Sarung kene masa Ci? Aduh, cik udah mau sarung gitu, emang cik kamu sunat.